Anak beli pancingnya aku mancing. Anak gile maka dolphin lengan gawa pancing. Plain, mana plain? Ada dikit ngadeg-ngadeg. Nah, Pin, kebenaran kira lagi nggak pancing. Kita kira lagi pengen mancing, ya beli. Iya. Jadi mancing dia aja mancing. Yo, tapi empane dulu nemu ke, Riven. Lihat kita yo. Pan mah taglatin ang rombongan kita. Tapi sing jadi masalah ning di mancingnya. Enaknya memancing ke ini empangnya error kerjaan ibu itu man bisa mau kono mau colong ibu wae ya. Oke siap. Wis yo. Ya, siap. Oke Ya. ora. Tidak, gara mancing anak hiji, wong akeh. Gimana ya? Ireng ulu bae. Tonggon ini kana ya. Kita mat mancing gimana? Ya wis ya, tunggu ben kana. Wis yo. Apa yang kalau ini? Sesuai janji nih Ranji, jarak garapan gatimpan. Kongkonan Pin harus bocah kah? Woi, nang lagi apa ya? Dolanan bang, Mana gelatinan pan? Ular gedang. Kita pengen mancing, ya. siapa siapa nih kita mang? Bapak duduk, kakang duduk. Kayak kono nurun-nurun tak bantak dong. Ih lakak ini kayaknya mah, ular gedang ya. Tuh pegal-pegal yakin. Kata yung beta yuk. Yuk. Apa? Laka ular gedang ya. Gawis mana gatik yung bar ila ka ular gedang emang. Ya aduh. Ya. Oh. Oke, perfect. Iku cak ingku. Ayah dulu. Ini lah. Oh, bocah susah mendadak yung. Iko bocah mana betaka. Yung oleh beli yongnya. Kiga mang ah. Soal mana balik ke mana adol. Pegel. Ya kan rusing paling membaik gara-gara jagat corona gitu. Iya, empang ere yang ini orang diliki rasanya mewah kepada mati kini. Gaduh, milik ting.
Caplin lah ngejani. Kita beli terima. Ini jarang di sini terima mau baik. Yaudah, kita pelpek mumpung anak. Yuk. Logo pantesan orang oli-oli lah kampanye sampai lebaran tahun monyet ke oli-oli ya. Nyokot, jadi cilik badan nyokot. Gak kenapa kan nah? Iwak ngono plain paling enggak. Kalau iwak di kono dudu. Wong kayak gitu. Serokok. Dari kau wong. Bocah antar mana? Serokok. Anak-anak majin Sarawati. Majin bocah. Tumban. Ayo, benang. Kena. Mulai. Apa ke? Wong mancing, oleh badak kucing. Untak bocahku, cilik pisan. Priwe iki, Bin? Kejaran be mana? Bar, rek. Kejaran Ya be. wis, siap, Pak. Kejaran be ki. Komprangan dalam kenama. Ya wis. Kejar mana jadi kejar. Pulangnya Caplin yang ngejar, Bang. Dia bos reang gila. Bangun. Kenapa kalian kunang? Dia bos reang. Des ngilorone kabur. Kita masuk ke pancong. Wis wani nyerawat di wong mancing, langsung sujud kita. Oke. Cep. Ayo cekal, cekek. Tuh, Man. Tolong! Siji. Dua! Loro. Kamu nangis nanti. Oh, sira warang naning wong na sira Ira. Mana kloyong? Mana? Balik. Mana, Los? Ibadi ning aja manira. Balik.